Jesu lithe bazalwane ngithanda ukubonga ukuthi uma Mlina makakhuluma ngokuzithoba ukwenza kahle. Yazi mina soloko singene la ku-GPM angikaze ngaba phambili bathi ngiyakhuluma bengavele bengizibona kahle angizi mara mangila abantu engibaziyo ngiyakhuluma mara soloko ngikhona la engikwenzele i-GPM ngiyakhula ngokuziphatha kumnandi ukuhlanganyela namasasa kumnandi ukuhlanganyela nabantu abadala especially thina sesizoya sesiyakhona emphakathini kusasa 20 years before exactly. So basifundisa about how to carry yourself especially uma umuntu wesifazane la ungena khona how to talk how to present yourself yazi uma uqala utlhathatha ungale kunabantu angisho ukuthi ngiyabaceka or kanjani but khona umuntu bakakhuluma tlhathatha yazi umuntu ungamvuthi yapi yabona. So the more sihlanganyela nabantu abakhulile empilweni yethu ingqondo zethu ziyavuleka sikheya know how to niyabona musiniyezwa musishilo masibamlina ukuthi kokolina ukuthi zithobeni zikhereni yourself yazi wenze kahle nasebantwini sabathi sibisiwe futhi sanje sikhawo kunesabukelayo nokulula isandla yazi uyabona manje the more ngila ngiyabona ukuthi yazi ukupha kubalekile ukuthi umunye umuntu ungamboneli ungambekeli phansi ungambheki whatever you go whatever umuntu muze ukuthi uthini lo ungavele nje wena suyamjaja kanti lo muntu lo uze ngesendle. So ngiyabonga kakhulu kusiyabonga kokolina words of encourage yakho namhlanje sisizongena ngicela ukuthi sifunde verse verse it's a verse for worshiping. It's a joyful one. Psalm 100 verse 1 to 5.
Amahubo. Oh, okay, sorry. Amahubo 100, verse 1 to 5. It's a verse of worshiping, Yeah. Amahubo 100, verse 1 to 5. Amen. Isihloko sithi siyalezo sokumdumisa uJehova. Inkqubo lokudumisa. Amen. Verse 1. Yes. Hlokoma kuJehova ngezwi lokuhalalisa mhlaba wonke. Mkhonze uJehova ngokujabula. Nisondele ebusweni bakhe ngokuhuba kwentokozo. Yazini ukuthi uJehova unguNkulunkulu, nguye osenzileyo. Akuthina sibe ngabantu bakhe nezimvu zedlelo lakhe. Ngenani emasangweni akhe ngokubonga, nasemagcekeni akhe ngokudumisa. Mbongeni, nibusise igama lakhe, ngokuba muhle uJehova, umusa wakhe umi phakade, nokuthembeka kwakhe ezizukulwaneni ngezizukulwane. Amen. Asimbongeni uJehova bazalwane, asingeneni ku-2026 with the hope and with the prosperity. Ku-2026 siyangena nakanjani and singena ngomoya oyingcwele, asingeni sisodwa, asizenzeli, sibeke uNkulunkulu kuqala. Bese ngizocela uMama Thimunye singena enkonzweni yomnikelo manje. Ngicela uMama Thimunye azosinikeza inkonzo yomnikelo.